ene yasade ahyase biom de amawo no news no ya wie sesie de edu so no de obonkrata no de abraye ne ene online de ene ye de eba besomo ye de nyame asetichi no wa fei ena wo de wa fidie no ato ha ya Adom TV Badwam dwumadie free sabre ya kozise no nkono ebebo apemu dwumadie ni ya hyehye na kama de amawo de edu so sesie de obonkrata no sie ebra bamu a be phone line so no bia na so wo headline ho se de democrat e dia ba ne de online de no so e dia ba na de aba se ya kwan se ye school se ye health and your problem no ni nyina so ye beje na fe ye TNT fa wo number no tro number no to 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 now so yetie wo die bra me shasie daily graphic da wokrata no eno ene bo animo ha ya mampani na dodanko akufuado ene afin eye wayi e boss nso ewa ha kofi ba Japan wo mo ebo animo ha eno ohun ye se Adom TV pensempensemo kwasinsia enso ekopie mu ewo ho a ye de ebra mo nti wo se wayi empower 600,000 Ghanaians na ye se YEA wonu mo ba ye emabunu ane Ghana dehye be 600 de wonu mo aboa wonu mo pa ewo nwuma hodo efemu eno so eho asem de wokrata daily graphic nso de aba na meba page 13 daily graphic hanom no yase GRA exceeds mid-year target by 138.69 million Ghana cedi na yase GRA wonu mo ayade papa afeno enko na wieye nanso wonu mo atumi adru wonu mo ebota ye ho wafeno emfinfin mo eye mid-year target de omo de si woni so se yedu afeno emfinfin a sika se no omo hwe ani mo so won sa betumi aka no nyame Adom won so atumi adru ho ko page 41 wo daily graphic de bokrata animo president nominate enipa mienu e Supreme Court enti eno so eho asem daily graphic de bokrata no de aba no pay afi tertiary business schools challenge one more power ho entoma daily graphic de bokrata ne nsama hodo bebre so ewom ebreba mu a wotena se anaja also can be Ghanaian time the bokrata no so enie na government steps up youth employment agenda as it plans to support security services to absorb YEA beneficiaries. And some daily Ghanaian time the bokrata no and so the about page 11 a bino guso bono ho emodin se mebuno enuma wo hwe de Ghana Statistical Service kura de ba ye mebuna nya adwuma na ano odene ti abino guso aya wo ye ne fam de so boys timi so aboa nti no YEA so wo bambo mu nsam wo mo hwe ne ho so wadi eho adwuma news no mo so ye de brama no pay ya eye Supreme Court on so e fair eye anti-gay bill injunction no and also eho asem wo pay 3 this asem ne ye wie ni nyina ba bia pie so mo ye ni nyina wie ansana one day ho ruling so aba na fe GRA exceed 1.5 year revenue target no said the daily graphic de buy no Ghanaian Times and so de aba na also regulate use of honorary doctorate titles Professor Nyako and also can copy 12 and also ewo ho me say doctorate na yade bonko for babo so no yes e regulate no me say wo betie reverend you can the reverend doctor there's a doctor na sa nti ma hu doctor no ankasa doctor wo pane na mawu ebi mu de ye nwumasua doctor ebi mu so de ye o doctor ohwe apomuden nti Professor Nyako de abase ya hwehwemu ewo ho nti hwe Ghanaian Times the bokrata no a ono so edia no pay o de aba no delegate bokrata no so asa de GRA de no so aba se GRA on course to achieving 146 billion Ghana cedi tax target and also eho asem eni yes lands ministry exposes ablakwa over sale of state lands that is no so uko emu wo pay 6 lands ministry no so Samuel ablakwa
ne nsɛm no ɛfa lance ho nsa wobɔwura mu a details no nyina nso ɛwom kane tɔ boss nso ɛna yɛsi dream de ne ketase hye bi ɛho nsɛm nti yɛbɔ no kwa du obi man so tie no nso ra sante kwaku baako ono nso ne mfonyini ɛda animo ha sei wokɔpɛ 3 a na wagebre na fe wakenkan ne nyina nso ɛwɔ hɔ ɛna fe news no mu nsɛm so a yɛde brɛ wɔ Supreme Court de no nso ɛde aba ɛfa anti-gay bill no ho ensem eno so ewa ha Professor Yanka takes on Sami Jemfi eno so ubowura mu ope 6 ade ka de efa ho no eno so ewo ho the new finder the Democrat anasa the GR de no so de aba hanomo ebiemo na fe President appoints COP Yohunu as Deputy IGP and also ehwasem ewa na fe President comments YEA promised to enhance its appeal. There's a YEA the one more year de Bwagana ema enumans and enumanum ni ade nyina ekoso on mampani abo one more bosso and wa say catcher wo say wo mo nsem ode ato animu so obehwe na no so wadi hu dwuma de ama wo mo enu adan so yehunu yete eye 120 bed state of the arts Formina and Kumawu hospitals commissioned. Enu a yepa ho ntoma acha nyame adom afede yetimi apa ho entoma adwuma ahyase wo ho a yehwa pomuden pa enso ewo ho ntie ho de bonkrata e kan yensa no enedey no eni ehya no so betimi so the headline no abre yen 0302 211 701 702 703 704 yanye wo de headline ye de mamenye bra mawie de bonkrata no ba adomonline.com so a yese actress bi oya popular pa de na kosem atudwa eye fibroid said ye hana dwene to ko adomonline obehu sa popular eye actress na ye kan ho asem no afa uba politics no mun so a say NDC predicts 32% vote share in Ashanti region, calls MPP's 85% target unrealistic. And so the air can you say NDC say fear but one of the omo ho mu chemu adua sam yenu e wa santemante munti won ma dwene say 85% MPP o eboa no kra bi anim e de ya fear but one mu chemu pepepe nti no so ho asem adomonline.com dia ba Baumia Commission's ultra modern police shop e no so ho foni nyina ba adomonline.com nso a ye de egu ha dia ma NDC youth wing demands withdrawal of Akufo-Addo's honorary doctorate and also mebunu bi a NDC susu say mampani ni doctorate year yede abona baso no yenyimfi omu nkyere mu no de nti omo kasa de oba adomonline.com ya trogu ho doctors afo tofe so na wanya de bia ewo animo oye MP ma Western afemeli sho but so aha ti ono so edie ono no ba pa ono da ase ye han so nti mamenye wo de no na yanko yanim hye so se wo frɛ yen 0302 211 701 702 703 and 704 mame family headline so emra na men kai mpanimfo asantemantemu honorable Dr. Efiye Ayu bani die mu a ekro mu kwan akokwa so nyame anim ni nyame anim no waye adwuma wo ye bi wo ho na ho no kakra na de kwa akokwa so ho no nyame anim no honorable enkoyi odaroma bia ka bia sɛ botumi aye ni nyina na ka ho nko ano emanu ne peye no entimi nwie yie sɛ de wo sɛ ye wada roma yesere wo kwan nye enya kura nsuo iguguo kura de untumi nko ntimi ma wo furo bete wasan sisi a to honorable wada roma kosoa na ne osofo ohwe roads enkasa na mo meye ho no ma kakra bi na aka wada roma be wie maye na akwan no ho nsem no ha adwen ho ana ye fa na ye de ba Joshua Kumase no ebedididwa ti se anye ye ha adwene pa hospital no so anye hospital eno kra me say health center eno so kra me hye da nyina na so bi asa yesre momoaye na munsiesi nkro yi mu ye maye nkakra nim se me na etie ai kwaso ma na wonkwaso one ohene monkwaso me achia mo anopenti monkwaso ana mo mesiesi ye kwan no kwan no kwa na ama hokọ na ya ya me na free ma yekosie no enya bete ka bi anko ti yesre madaroma o mehwe emfa maye obi anya ma so 0302 211
701 702 703 ma onso yenje wo headline e wo so 0302 211 701 702 703 na onso yenye odie na ye to so dia me kai wo se ye wie ni se na agudie mu nsem no ebeto so ma me kofa same e wo ahobano so kwawo beti fina same free ye mfiri no pe be me na pe ye mu achen beto so ma me nese na ho so ho te san no pe oh nyankopon adom ye ho ye ya to nkan die nim se abusua no bia ho ye oh nyankopon puso a mo pompa de ma me ba no tro wi o se men tro so ta wa se pa nyankopon sira ho mo pada mo yenti o headline e jo me ni apa we de me script sa sen ka na pa chow doctor ne deputy na wo wai enra ne me hu adwuma no se eso nti o matere mu ho o mu ba Mwatete wa ntuze nya unko ya so akoya janka we de babo tawe aya sebo we da se yo mami try to do na minchia me am boss ona mo bra champo eni na nado danko ekufuado eni abetifi DC avega yapon nyame de o nyame de beda na nado danko ekufuado ase e wo sa hospital wa kwa kobie e be man krofo e de enya adwuma ye the Benman Cofonia Jumay, now your hospital is in Etina. The best say your private way are about fair abandoned. Now why your hot and almost any person to Sabi. You had doing it in the hospital where PE, the best house will be doing. Now, my Dr. Mahmoud Baumas will be OP and Uncle Fonso here than can. Because for education, the meaning about which I will be to school in the Amabano. The best about Mababa, now Mabano have been for education in Yakopon Count. Yes, Papa, Uraquasi Quatin so Quasiano pay him watch him walk over. Yeah, Medioso. That's it. Memena, Unia Mema, more infant. Eh, one more Jumana said, one more cool, not one more jammy hay, but some baba, or Mugusoba, and Rayako Kumas in Tinia, dear, or Moba. Whether I no pay media so I no pay media for education. Okay. If you no pay media for education. Yet you be man, I am casa or phone so yet you. Your kakra me can say university education challenges in the back on your ICT. Na we be a cobasa bino see a teacher for na ya ento or boy dear. I'm at 2021 or much yesika. After me no say. Teachers need be Ninkasi nyina edin sanka mo de ya bosua amu ye say June end July so eko end ye nti ho asembia na de man ha me kese ne say a teacher for say ye wo kura se kura na ki nya one laptop we see ya dia you bet na sacrifice na after your research na ti ye dia ba ama kura na hu say yes laptop ana yi setie na ko ba se ye wo kura se ye be charge in community de kura se chiro ba se ye sanka na afia dia sam tumanima yenya imwaye no anamo ambetime atu na se maboaye na teacher for say ye wo kura se pese na ye sanka ya ye si bitima boa mofra ya da se agiri ye se mpanifo tie no ntu ho anamon if say ye nyina ye nsohwe e wo ICT mu nti se ebi ni ho no ma ama no tworo no ye dene ono anhu na ba nsohwe mu obehu se do obetworo nti ye sure se mpanifo ate ma me nkwa ahoma no so me dofo yi wo so emena me mo ache mo akwaba afia ma kwa tamakro me mo ache o papa Money, we attachment any on a pay the Astraka Adom TV, no much of point in attachment, and my Natiamo. Yajamoso. I hope proud of another year, kind of my come. And just a motive point now, so sure no pay. More, yes, be a Miss Ramo. I know you are found. That's a papa pass on so freba so yada self from so. E was so na ye Adom boache be me na no pay ye moache do so bro papa e da se o nyame Adom na wo free he papa Roma me free address to do master eh fa address to do master oh yo se ho boko de o nyame Adom ha boko enti we me nya ba ye me kan se oni so na wo kan wo se ntanfo bibie ne anfo bibie e kasa pa so dwe wa ba to beto no ye me kaka krafa hon se asundua ye pena asundua no ye ankasa ye na ho sa ye mfre ye mpatamu omo gina se ye ntu omo so aba omo no chidifo nyina na hemfo ho ntu omo fo na ye mfre
ye man see ye man can penny for even powerful. Near Fred and penny for more say, the friend is national phone in an Cassanki woman ye. The work was symmetrical some way through one pass. What dividing paper. As soon as symmetrical some way through one bar, you might him phone Cassanki woman because Krubia was you won't. If you first have one Cassanki woman, now you just ascend the assembly a day who you ever back freeze uncle for one. Or he no some friend on conscience. As soon as you are not maintain the castle which you now to see if you remember. Yeah, that's a woman. Yeah, that's a papa. Yeah, that's in Yamisha. I'm fair last caller, Sammy. Samo, Papa Samo, Yamu Achemo Aquaba. You read the Madame Asipa, I'm sure Munina. Amen. Mammo, young cook on Bomba. Amen. You make a suffer of Wasi. Now, Barsam Minani say, you're paying for your bachelor. My imagination and the two, some running near Pepria home. Naya be Juma. When Oba, a baby Juma, why are two? Peser over to us. Now, was watching Uber Tuabano, Sata the idea, Uber Fisa or being to us one. If you are better, Ujumabu or what? You plan out to other than us one. Why, Ujuma? What I say? They won't go praying for Jumabi. The room to me, Yano Darko, Yanni, Says, no, you sit on the Asino, the better. Young lady, but I said your Baya, you baby who fast war. I am my Ficano, and position. Yeah, that's Papa Shamo, Yamisha, Yan so na course or young fancy, and Yanamunina, so I would bre a share your Koswa and Yantsna, Wadum TV. If you say was oh, yeah, I would you moon some no, at Wasso. Na fe health tips and so abayasha no so say health tips no ye for topic back one na what muni nyina dan nyina na discuss ya kwesi fiada wiki mu nkomo your ovarian cyst me sure so atie ni ye e man titu ye mo ye ovaries no ho ba de na ma ovaries no 6 etimi ebebe toso enti na de ye ka ene say shanon so edu hono mu a na onso wahwe bi 5 minutes ye nchekura ye wie pe na ahosepe ebeba fe nkomo bi hye ho asemidika na fempensempensem mu atoso nyankopon ye Adom a 26 July sectorial debate ye de bebre mo se de last time no ye de bre mo ye hwe energy no na 26 da fiada no ye hwe health apomodin ndc ne MPP omo nyina betona so pen ede no omo ye ede no ombeye ede na we ye ede no obeye sa apomodin ho nsem hia nti wona sefata no a wo pese oba bebesa question no titu wona ye engage wo no be ye nde se ye bete mo nka no munyina mo aba fi se mo na mo field ho na mo nim challenges no a ekoso ye health no mu yesre na edu ho no mu a na ne waba ye nyina ye di eho enkomo sectorial debate 26 ye NDC ne MPP obi abeba said mo hu the last time said ye ura agina po bae obeye ne the MPP amade na this time no ye need a kwan so onyina abeba na amade na ye fe eno na wo hwe ade ato aba no nti se nyame ya ado emu ba kwakia ne ke obedi odi a no ahwe ne health no na be kan yo tu hwe na echi ape no arefe sa the evidence base obi anso nkipi ne videos ne audios da chi asemunti wate ase ti koso ana ne yentina wa Adom TV me de afia abankwa atamakro ye kwaba